impumelelo basuke befuna ukuya kwi-next step level. So sifuna leyo nto ke leyo ungazongitshela ngokubhula ashaya isigijima ekhehla into esiyenza every day. Hayi uthi umuntu omdala bathi hayi ungeke ngalonto. Asikhulume manje ngokuthi ke mntana wedlozi kunendumba unani ikubeke phi ikrichisep le ndumba yakho. Ungazongitshela ngedlozi nokubhula nokuhlola into esiyenza every day. Yini ke mhlawumbe onayo ongangitshela ukuthi nginedlozi anginalo ngoba mina elami ngokufezela lona. Hawu le eni. Usihlalaphi? Khona okunye nakho ngaphandle kwendumba nokuthi wena uyakwazi ukubhula. Khona ukuthi nemithi. Awundazi mosanga unibone enhlele endumba. Ngiyabuza phela. Ukhona okunye yini? Awundazi nondaza. Ngicabanga ngathi ubukhosi. Lobu bukhosi benu ukuthi nibe namathwasa. Abanye bacabanga ubukhosi babo bulapha hayi soka. Omunye acabanga ngathi ubukhosi ukuvela kwabo ukuthi yena hey ubhula abantu la ku TikTok lokho ebhizi ezenza isikhanda sku drive. Uyangizwisisa ukuthi usebone ngathi ubukhosi bukhona hayi bakhehla. Do you understand ubukhosi yini? Do you understand leadership yini? Sinake ukuthi understand ubukhosi bese sinama company namhlanje sicasha abantu. Singomakhosi ngoba umakhosi uyileader, a nature leader. Yangizwisisa ukuthi I am made one. Lo vele wayenziwa. Yabo, natural one nginenkampani yami namhlanje iyaqasha iqasha abantu. Ubukhosi ke lobo, a leader. Yo. Ungazongitshela ngokubhula ukuthi uyabhula ukwazi ukupeyita abantu wena hayi cha usune leadership strong. Inkinga yenu ngishaba yilonto abantu bakama ukuthi masubhula usuzibona ukubhula grade R like mina. Idlozi lami selingivezele ugrade 7. Ngizentwasweni sengika grade 7. Umcebo. Yo. Lisi into kuyakhanya yini khehla endumbeni. Hayi ngoba phela manje idlo hayi awukwazi ukuthwasa idlozi uthwala idlozi emva kwalapho lihluphekiselani abantu abayaziyo abantu abayaziyo ingulo yento ayona ingulo yana hayi musanda uzoshaya bangathwasanga uzoshasha bangathwasanga hayi mina uzoshasha ungenadlozi noma elisaqala hayi mina. Idlozi ngicela ngisho nangomagobela uyabona mina ngiyithwasa ngilandela omagobela ngisayi self initiate ngilandela amagobela abantu basebukhosini balandela lenkunzi malanga ekathwasa ngaleso sikhathi. Uyangizwa ukuthi ngithini kehle uyangithola uyangifumana manje usekwada wena ngithi ngiyithwasa ngilandela imagobela usekwada wena uyalandela ngisekwada yani asikhulumi njengamanje ngendumba ngikhuluma ngami nawe ezabantwana bedlozi asikhulumi ngendumba sikhulumi ngesigolo ngoba manje mase siya ngasesikoleni ngathi iyashaya hayi ulantuza uyazivuba awuyikho le kwayo mina isigolo sami ngeke ngikhulume ngakho hambe ngixoxela abantu kwayena yani umakhosi ufunani kuma life ufuna life umdala kangaka unani kuma life unani Sichatshebule ufunani ku life njengamanje ifunani idlozi lakho manje kule life ngoba phela wena usayisidala ngithi usayisidala wena usanedlozi elikhulu elihlala emkhukhwini noma ku rounder elisinda ngobulengwa angithi wena usalelo dlozi leli elazi imithetho ufunani ku life ufunani ku TikTok msana uzosiphaphela ndumazana ukuthi nineyinduma ngomakhosi akusho ukuthi hey ngangiphapheli mina ngangiphapheli lento le ngingilele